tolu ofi ai family ko ia ma mai ola ko ia ku na positive ko ia ai ku mei ko ka u ina tolu ko ia o ku mahino pe me tota le ola ku mau ko tu he tai ni mi ko to tahafa o ku na lolotonga i he health center ko i mua pe ko to ono i he no whaanga ko ia i he kemitari ai. Mo whatokanga iange ko e te au mahiwa ko e ni o ku kaikia hataha ia e toko te whale mahaki. O ki nau tolu ko kotoa ko e ni o ku nau maupe ai vai la sika ku i kaike ke nau whaha mai o ku nau puke. Neongo ko e iai pe ni ihi ko e tale mo e mofi ka ko e au ki ahoni o ku nau sai au pito kai kia ha taha e pehe ku ia ha whainga whautua e whi mau ai ke awe ke whale mak vai o lape ko e te whaha toka ngā ma kehe ki ai. Ko wawa u kei taha pe nau keisi na e whoki mai e wakapuna he ahon me u specimen be me i wawa pe au ku lolotonga ngāwe ki ai e kau ngāwe ko ia i he lepi ke whaihono sivi ngā specimen ko ia pa koutu e berau ka pongpongi ku mahino mai ko hae tukunga o ku ia vava u. Ko e timi na alu me tongani ku nau ke i vava upe. Nau ke i hoko atu e whatongia ko hono mui. Ki nau tolu ko e ni ku ia ha nau whekau aki pe whetu taki wa aufi pa mo e positive case ko e i vava u. Mahalo ko e Teo ki update atu pe ke kau whaiongongo me kakai e whonua. I he press conference wha mui. E tunga koe na ia e hukumalui. Ke i pesete hiwa walu e tausi uloaki, walu hiwa e tausi koe honoua. Ka uku alu pe fika. Na e toko te au ni mahiwa. Ai kakai na na mai o huhu uluaki. Ane awhia. Te au ni mahiwa. Toko te au ni maono, na nao mai ko e tausi ua ia. Aia ko e tahawhe, te au tahawha, na nao mai o whai ko e huhu pusta. Aia ko e tu ko he tainimi o ku mahino pe ki he potunga aue, o ku apau te mou whakatoa ngai. Lahiange ki nau tolu, nei te kei ke huhu na nau lava ma huhu uluaki, ya ki nau tolu koe ke huhu ua. Te au ni mahiwa, te au ni mano. Ai ku mahino pe lala, o ku whanongo mai pe o kau whanongo ki ho le ti o nau lava mai o huhu. Pea, kau mo kuongo i he osia te lockdown ko ni, e hiti pe, ai pesete hive hiva ia he huhu uluaki. Pea e au pe o pesete hiva ngofultupu ia, ai huhu koni hono ua. Ko e tunga koe kuia e pustahe tai nimi pe koe huhu whakalahi. Ku osi ngahi hotspot, ku osi lava lelei piri, sopu, waini, kolomotua. Ko sopu, ai ko nau tolu koe he ngahi hotspot koe kamata mai ku osi lava lelei ngawe ki ai ke huhu whakalahi pe koe huhu pusta. O ko si ngawe mo kau ngawe he lere atu he weekend ko ni na nofo ke whama opo ai ki nau tolu o tu la vea ngofua kau tolu lekereka ta o nono fai ki olunga ki nau tolu o ku esia whaka esino ki nau tolu ko e au ki he uke kaha u ko kakato mo ki nau tolu ko ia pe hoko atu ai pe ai hu malui. Na e amanak ke tau mai he ahoni e huhu whaisa koia pa mei nusi.
tila ia pe ngahi mea whaka teknika le pau. Mea beko mana ke whakahoka te tainimi. Malo? Malo. Tau aho ni tau taktaha pe whainga maari. Son. Transparency che effettua una fatta che effettua la poco cagai o malco cagai o fuma tutto ma il altro che poi o vai a la Maria che non fai a femmina che tal poi mamaro per esempio quindi il simbolico tavolo che ne poteva ma la causa aspetta che si cagai no questo è la lì poi o ke whakamala mai, koe toko teo mawalu kua ni, koe ola tamaki peia o fui toko ua koe ne ulakfufua mau he virus, kono iku angani mau toko teo mawalu, pea ihe wika kua sine e statement he feitu una, na e tāpuni a kia e whaka eke, na hiri e whakatotolo, ne kai ke mau ha whakamatala, whalala anga pau, mei he monitoring team mei tahi, pe ko uhinga ia a eku whehu i koe ni, pe eku kei whalala anga ai awa kau a whanua i wafkun salote, ke tau kei hifo mai pe koloa, te kai ke tau lawa mau ai, kei si uruaki mo uhinga na e hu mai ai, pe mo kei hu mai pe koloa ia, pe koe whakasi pe, ek minister ke whetuna, ke whai mua ha koe tue tai minik mahuinga ke motoani, koe ti text na o mai koe self-isolation e kau stivatoa, ki he wike tolu, kuna te whaki pēnau tolu te whakahoko ngāu e taimita tau na uoko awe ki api ke malu. Waki whewi pepe kua umai mo ripoti koe me wafu, malo apito. Sone fui whehu pēna tau sto tō tānoa i pē. Ai breach koe protokolo ka wai ko hinga ai koe protokolo tō no that's final review. Ai hoko atu pē whakahifo uta, hoko atu pē whakahifo uta i whakapuna. Ai tuke ngai whehu ke heke, mi sa mo i o pau ne, kua ne whi tānak mai ki ai. Ai ko lau kore ka whango, ka ngahi, he kai ke toi ririu e mautari e mato, a pau te ke toi eke me pē whehu tatau. A pau rewa ku te ke toi eke mai pē ia, e kai pē ke toi ririu ia, pa te tau unat lewa ke whehu i hoko. Ako korpen ke misamo i ke to apa wane tāna ke kia. Yo, malapito soane, hange piko ngahi whamatala koe, ai ngahi tutuuni ki ngahi whatongia koe e uafu, pea te hao mo review team, koe mea koe kono whatotolo i koe mea o kei whae ngāwe koe ki ai, pea kotea ku osi maala ala peia, koe tunga koe na pehe koe ke kau Steve toa koe na nau self-isolation ni wike tolu. Koe guideline pe koe tutuni ngā ue koe ni whikawak mo ni hange koe ni.
koe positive cases koe whika ua. Me aha uluaki koe o February. O whahako mai he guideline koe osi koe aho uluaki ke se positive. Kai ke hanga i whakailonga. Tala mai lewa he mea aho hongo fulupe ke ata koe ia. Ka mau tānak pe mau tolu ia e mea koe osi koe aho e hongo fulu mau hanga lewa o whai ki sivi ai ke mau siope. Ai koe sivi koe case whika ua ia o ata ia he ahon. Tukuange ia he ahon koe ke toi mea os mahi noi ku negative. Ai koe ngahi proses koe ku pau mau koe positive koe waha tai mien e tauhi ai koe. Pea ki mua koe whakata koe pau ke whakata he potu ngā oe makatunga. Ai ko ka pau hange ko whamatala koe ai osia wike tolu ku whoke hata o ko mau nofo pe mau tolu he whai ahonga fulu koe o mai he tutuni he ngai whonua koe kuna osi
Perintese wakatamai, koe aiki e tunga whasi, isa hei kai tala hako e tapai, ahone matariki ai e matangi, o mia ai kosi e te amanaki. O mataki loa he kua matangi ama, e tō whala te tawa ke whai ana, mai si ata e makalaelana, rangatari e te amoe hei lala, o malua I he funga loa tanga. E tua ke amoa ke nao, u whakapuri e funga tapo te mo. Pere taki me pe a whani, e tua ma e arina fu.